Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana bane namwe. Naramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabishimiye cyane rwose. Uwiteka Imana yamwize imbere cyane. twigeze batwiye kumara inyuma y'igihe gito akurikiraho haruguru mu ntara yarabaze ariko yagarutse gusa kuba turi kumwe binashobotse tuzogumana tukuramutse kandi Shalom shalom. Mbere mwese mu izina rya Yesu Kristo nari ndabakumbuye. asante sana maze muri kino kibanza iwanyu bene ukakeke bakuzaniye ibaya n'agakeke kawe Uburobe. urobe tuvuye hano mabe marayumvise asante sana turi kumwe na Gigi Munyo tukuramutse nawe Amahoro. umeze neza Ego ndashimye. asante sana mama Martine mama Amahoro. umeze neza nawe Ndashimye. asante sana Elia mama Amahoro. nawe umeze neza kandi Ndashimye. bakora bavuze kwakira reka natwe twaramutse kandi muri ko turakurikirana tugateganza tugakurikirana Shalom 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 shalom. Merci. Turaguhimbaje Mwami w'abantu. Turavuze ngo urakoze Yesu. Turagutaziriye Mwami. Ntawe uhwanye nawe, ntawe usa nawe, twarakubonye tugirira neza. Twabonye twitwararika uko bukeye uko bwije Kristo. Nayo mpamvu dukoraniye hano kuri uno munsi tuguhimbaza wera. Ntawe usa nawe Yesu. Twagutaziriye Mwami w'abami. Tuba hafi gusumba impuzu twambaye Yesu we. My beloved, from all
sindabumva. Haleluya, haleluya, amashimwe n'icyubahiro n'iby'Imana. Amen, amen. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shima Mana kuko n'amahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana. Unezerwe kuko n'amahoro. Oya sindabumva hari abo tutari kumwe kwegera. Amen, amen. Ariko watambiye iyo Mana yawe.
muhira aho uri kurabirabira hose haba muri tv haba muri telefone kuri youtube aho uri kurabira hose imana yabaye yera kuri wewe dusubire inyuma nyene dusubire inyuma ariko uruwe rimaze somane wana Yesu ninakupenda Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.